Dobro jutro svima. Moje ime je Sanda Mamić, inače u e-sportsu sam poznatija pod nadimkom Sansen i danas ću voditi, odnosno moderirati panel na temu e-sports, je li mu mjesto na olimpijskim igrama. Evo, htjela bih predstaviti naše goste. Prvi sa moje strane, gospodin Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Sljedeći Damir Martin, profesionalni veslač, dvostruki svjetski i europski prvak, osvajač 2 olimpijske medalje. Sam to dobro? Dobro. Ne, ipak se radi o medaljama, ne smijem tu nešto pogriješiti. Enis Papić, marketing menadžer Coca-Cola, brenda koji se često veže uz sportska natjecanja. I zadnji, ali ne i najmanje važan, moj dragi prijatelj PVT Mole, odnosno Nenad Hadži Hajdić, u gaming e-sport svijetu poznati kao Mole. Hvala. Vidim, zna ga se ovdje, da. Da je još tu dosta klinaca, tu bi bilo stvarno urlikanja. Ali dobro, evo, to su naši današnji gosti. Hvala vam što ste tu s nama. Idemo odmah otvoriti naš panel. O temi trebaju li određeni e-sportovi biti dio olimpijskih igara priča se već nekoliko godina. S jedne strane, olimpijske igre je jedno od najprestižnijih svjetskih sportskih natjecanja gdje većina profesionalnih sportaša sanja nastupati, a rijetkima se dogodi da to i postignu. S druge strane, e-sports, brzo rastuća gaming industrija, onako pravi miks između svijeta profesionalnog sporta i zabave. Iznimno popularni među milijunima fanova i gledatelja diljem svijeta, mogu li se ta dva svijeta približiti jedan drugome? Evo, danas ćemo malo o tome, pa bih ja voljela otvoriti prvo pitanje. Vjerujem da je većina ljudi upoznata sa terminom e-sports, međutim, nekako se čini da široj javnosti još uvijek ima prostora za pojašnjenje. Pa eto, prvo pitanje. Što je to uopće e-sports i kakve sve vrste postoje? Možda Neno? Ja sam mislio da će gospodin Matić... Ne možda, nego sigurno, evo. Ok. Pa vrlo kratko i jasno ću pokušati objasniti. Definicija sama e-sports, elektronički sportovi, nešto zanimljivo, nešto novo, već duže vrijeme postoji. Znači, to je jednostavno natjecateljsko igranje video igara. Znam da čudno zvuči kako odjednom igre i natjecanja mogu ići jedno sa drugim i naravno to može biti individualno, ali najčešće je to timsko natjecanje. I svakako ima jako puno igara koje već sada, baš smo evo malo čas pričali koje igre spadaju u e-sports. Najpoznatija, odnosno ja bih rekao 3 najpoznatije igre su Dota 2, naravno tu je CSGO i League of Legends. Od te 3 igre, ja moram biti iskren, nisam toliko fan niti jedne, ali svakako volim pogledati nekakvo natjecanje. Evo sad nedavno je baš bilo u Brazilu što se tiče CSGO-a, ako ste gledali, ako niste, svakako morate to pogledati, zato što možete vidjeti pune stadione ljudi, uživanje i veliku zabavu, opet s druge strane samo natjecanje je bilo veličanstveno. Ali evo, što se tiče e-sportsa, natjecanje u video igrama. Profesionalno. Baš. Neki bi se vjerojatno iznenadili na kojem je to nivou. Hvala ti, Neno. Iduće pitanje, gospodine Zlatko, to bih htjela možda malo prediskutirati s vama. Kako se zapravo odlučuje dobiva li neki sport olimpijski status i kako otprilike izgleda cijela procedura? Prije svega lijepi pozdrav svima. Ja očito po godinama baš tu ne pašem previše, ali više ovako kao Jurassic Park nešto djeluje. Ali bavimo se stvarno ozbiljno sa e-sportom i reći ću vam iskreno što se u ovom trenutku radi. Međunarodni olimpijski odbor kao krovna institucija je naravno, ne možete vi ignorirati sport, prevelik je broj mladih ljudi koji se s tim bavi, igre su preinteresantne i ozbiljno smo se počeli s tim baviti na način da se prvo identificiralo 5 sportova, 5 igara, ako hoćete tako, koje su bile prepoznate kao igre za koje ima olimpijski pokret momentalno interes. To su jedrenje, to je veslanje,
To je bio biciklizam, bejsbol i FIA, tako je, autotrke, s tim da su pending su nogomet, košarka i čini mi se još taekwondo. Taekwondo je nedavno pristupio kao jedan od interesantnih sportova. Sad, kako tom pristupiti? Prvo smo krenuli s tim da smo organizirali jedan Olympic Virtual Series, se zove jedan krug natjecanja i to je bio pun pogodak. To je bilo prije Tokija. Bilo je 250.000 sudionika iz 100 zemalja. Onda je to jasni signal da e-sport više ne možete ignorirati. Vjerojatno će biti kao demonstracijski sport u Pariškim olimpijskim igrama 24. ali zasigurno će biti u LA-u 28. Prema tome, to je ta perspektiva. Sportovi se mijenjaju, neki ulaze, neki izlaze, znate, bio je karate, izašao je, bio je bejsbol, vratio se, ovisno djelomično organizatorima, ovisno o interesu i procedura je takva da je to odlučuje Međunarodni olimpijski odbor, djelomično i grad domaćin, što je sigurno in favor za LA što se tiče i sporta. Neke druge stvari još interesantne ću vam onda reći kasnije koje se tiču kontinentalnih igara, azijskih igara i europskih igara što sam nedavno radio. Hvala. Kako je dobro kad dobiješ inside info onako iz prve ruke, meni odmah sa lijeve strane. Hvala puno. Damire, iz kuta gledišta profesionalnog sportaša sa impresivnom karijerom, moram priznati, koji su po tebi ovako osnovne neke razlike koje ti sad možda iz svog kuta vidiš između sportaša i e-sportaša? Pa dobro, evo, možemo samo vidjeti po građi tijela, baš je kolega rekao. Ne, šalu na stranu. Kaže, meni je sport vezan za pripreme, vezan za trud, vezan za unapređenje tijela i korištenje svog tijela kao nekog alata i nečega oruđa s čim ti radiš. Znači, meni prehrana služi kao gorivo. Ako meni loša prehrana, loše je gorivo, znači loše su performanse mog motora, mog organizma. Tako nešto bi se moglo isto implementirati recimo u e-sport. Recimo, ne znam jel ima i koji profesionalni sportaš ili rekreativni sportaš da sad za vrijeme pandemije nije instalirao Zwift za vožnju bicikla, znači virtualna platforma na kojoj se ti spojiš svoj bicikl i voziš sa prijateljima, sa nepoznatima, sa timovima iz cijelog svijeta, vozite utrke Tour de France, Giro d'Italia, sve trke na svijetu, sve virtualno, gledaš na kompjuteru, voziš iz svog doma. Tako da tu bi mogao reći da se može i pripremiti i prehrana i sve dolazi ono što je važno u sportu. Konkretno igre koje kolega igra, ne vidim kako bi se unaprijedilo, osim ako recimo u League of Legends se ne uvede neka kondicijska priprema super junaka, tog svog heroja, da ga ti, ne znam, vodiš u teretanu, radiš mu neku pripremu, granu i to, da može nositi, ne znam, taj mač, taj štit, ne znam, da može se upgradeati tako to. Sad, evo, razmišljam ko klinac od 15 godina, što je moglo interesirati, ali evo, neki način da se kroz taj e-sport možda na kraju i dobije nešto za pravi sport, je to da se djecu, pa evo, na kraju mene, zašto ja volim toliko automobile? Da, evo. Zašto volim automobile? Pa zato što sam ko klinac igrao igrice na konzolama. Gran Turismo. Tako da, evo, još uvijek sedmicu igram. Čim dijete zaspi, moje od 9 do 11 navečer, tako da prije spavanja obavezno 2-3 utrke odvozim.
jednostavno, evo, to me privuklo tome da volim automobile, tako da se nadam i da će neko kroz tu virtualne igre stvarno zaželjeti, evo, da sjedneš u veslački čamac, da sjedneš na trkaći bicikl, da se iskušaš na atletskoj stazi, tekvando dvorana, da vidiš stvarno neku kombinaciju udaraca i to, da vidiš malo kako to stvarno, evo, i mogu reći jedan susjed u mojoj zgradi, mislim da je čak i ovdje, voli trenirati sa VR naočalama, boks. I uzme si recimo pola sata navečer, ubaci trening i evo, nada se da mu žena neće uletiti potiho u sobu da ne dobije po njonji, ali evo, tako da, evo, vidi se da to funkcionira, taj e-sport i stvarno i u rekreaciji i svemu evo, zanimljivo je to promatrati kako se razvija. Hvala. Sljedeće pitanje da uključimo i Enisa da nam nešto kaže, gledano sa marketinške strane, sa strane kompanija koje odlučuju kome i kada će nekako financijski pomoći, kojim projektima, sportskim projektima i događanjima. Kako vi gledate na e-sport naspram sporta? Da li tu sa te marketinške baš strane ima li tu neke razlike? Nadam se da se čujem. Dobro, odlično. Prije svega želio bih da se zahvalim na prilici što imam pravo biti ovdje. Pred ovim lijepim i divnim auditorijem i sa ekipom na ovom stage-u i nije mi stvarno bilo mrsko doći iz Sarajeva da ispoštujem kompletan ovaj event. Prije odgovora na pitanje, volio bi se dotaći razlike između e-sportaša i sportaša. Može se vidjeti, ja mislim, na ovom primjeru. I pogotovo na slikama prije i poslije, pošto sam se bavio i fudbalom i karateom. I sad se više bavim poslom i gamingom, tako da se vidi ta razlika u nekih 20-30 kg. I da navedem, samo bio sam profesionalni karatista, prvak države u Bosni i Hercegovini, tako da razumijem veliku tu razliku. Kada pričamo o kompanijama i samom gamingu, ono što sam ja primijetio unutar Coca-Cola, došao sam kao pripravnik prije 5 godina. Kroz tih 5 godina promijenio sam različite funkcije, 5 funkcija tačnije i u salesu i u marketingu. Gaming je postala jako bitna stavka od prve godine kada sam ja došao. I porast i zainteresovanje smo vidjeli u godini COVID-a gdje nam je, mislim, uradila neko ubrzanje, acceleration u tom periodu i prema digitalu i prema e-commerce i prema samom gamingu. Sada da pravimo neke velike razlike između real sportova i e-commerce ne idem u tom smjeru. Najiskreniji ću biti da kao biznis, jer unutar našeg portfolija je tu i Coca-Cola i ostali brendovi, također i Monster Energy, na najbolji mogući način mi kao Coca-Cola još ne razumijemo kompletan taj gaming. Iz tog nekog aspekta kategorija nije još toliko jasna biznisu, na koji način isto i pristupiti. Novi su trendovi, drugačiji su trendovi na tržištu, osobe koji su unutar gaminga, sami streameri, njihov personality. Nekad nam zna biti čudan da uklopimo naš biznis sa njihovim behaviorom. U suštini može se desiti da je neki streamer super poznat, ali ima neke karakteristike koje jednostavno ne možemo uklopiti sa brendom i sad dolazimo u tu situaciju gdje s jedne strane popuštamo sa nekim guidelinesima, a sa druge strane želimo da uklopimo tu neku kombinaciju da je win-win za obje strane. I gledamo i koji je to auditorij, kako na koji način pristupiti tome, u kojoj domeni. Tako da ulažemo jako puno i fokusa u tom momentu, pratimo istraživanja, želimo da napravimo jednu jako lijepu priču oko toga, podržavamo i gaming klubove da dižemo u suštini na taj način samu svijest o gamingu i vidimo na globalnoj sceni u suštini ta sponzorstva koja se dešavaju, najviše možemo vidjeti od strane Monster Energy-a, tako da u suštini još smo, možemo reći, blago zeleni na ovom području, bar Adrije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine u samom approachu prema tim sportovima, ali svake godine je kompletan fokus apsolutno raste u tom smjeru i želimo da budemo još veći igrači u tom polju. Hvala. Sljedeće pitanje je također nadovezuje se na tu temu, a kaže ovako. Čini se da su zapravo nekako e-sportovi kraćeg vijeka nego tradicionalni sportovi. Imamo tu nekih iznimaka tipa CSGO koji je možda tu na sceni 2 desetljeća, međutim dešava se da nova video igra fenomenalno krene, ima super potencijal,
krene se razvijati e-sport scena, to traje par godina. Međutim, developeri i publisheri naprave neke lošije odluke za e-sports i tako smo nemali broj puta svjedočili gašenju e-sport scene. Isto tako, možda u nekako malo duljem vremenskom periodu, ali to vidimo i u tradicionalnim sportovima. Neki sportovi postaju popularniji i gledani, a neki zbog gubitka popularnosti čak gube i status olimpijskog sporta. Voljela bi sada na tu temu što je sve potrebno da neki sport opstane, gospodine Zlatko, i da ojača u današnjem svijetu. Tu dolazimo do prvog problema. Dok ne zaboravim, s obzirom da godine rade svoje, iduće godine u 6. mjesecu Međunarodni olimpijski odbor organizira prvi e-sport week u Singapuru. I to će biti jedna fenomenalna prilika za e-sport zajednicu da pokaže sve što može. Sad, natrag na ovo pitanje, tu počinju zapravo neki problemi. Ja sam nedavno radio pregovore, pošto sam vodio projekt Europskih igara, to je kontinentalno natjecanje, sa Global e-sport federacijom. Potpisali smo ugovor i bit će u Krakovu iduće godine demonstracijski sport i sport. No, tu imate jedan problem, pogotovo u kontekstu olimpijskih igara. Prije svega imate dvije međunarodne federacije. Međunarodni olimpijski odbor priznaje samo sportove koji imaju samo jednu međunarodnu federaciju. To je prvi problem. Drugi problem je ovo upravo što je naša voditeljica Draga rekla, trajanje određene igre. Trajanje u vremenu, dakle ne ono u igri, nego trajanje u kontinuitetu. Zašto? Jer vi, na primjer, nakon Pariza 24. vama počinje olimpijski kvalifikacijski ciklus za LA i onda u tom kvalifikacijskom ciklusu uvjeti se više ne mogu mijenjati. Dakle, oni moraju biti konstantni. Kako je to krenulo, tako mora se odvijati i na samim olimpijskim igrama natjecanje u istom formatu. Tu dolazimo do ovoga problema što se u e-sportu dosta često mijenja konfiguracija igre i onda to stvara određene probleme, gubite taj kontinuitet. Dakle, ako se ozbiljno promišlja o tome da na bilo kojem nivou natjecanja, evo sad ćete imati u Hangzhou azijske igre koje su druge kontinentalne igre, gdje će e-sport imati 8 medalja, dakle 8 ceremonija dodjele medalja u službenom programu. On je tu već ušao u službeni program. I digresija, Hangzhou je upravo otvorio e-sport arenu, prekrasno jedno izgleda futuristički, za jedno 4000 posjetitelja. Dakle, iskoraci su napravljeni, ali moramo paziti na taj kontinuitet u onim igrama koje pretendiraju da budu dio programa. Hvala. Neno, postoji li način da se e-sportovima osigura neka dugovječnost? Kako bi to nekako... Teško pitanje. Pa upravo ono što je gospodin Zlatko pričao, taj kontinuitet, i možemo nabrojati na prste jedne ruke te igre koje su jednostavno opstale, koje jesu u e-sportu, počevši od Counter-Strike-a, naravno tu je taj League of Legends i Dota, međutim ima tu i drugih igara koje pokušavaju ući, ali evo baš smo pričali prije panela da igramo stalno Warzone. Warzone je jedna užasno sad popularna igra i Call of Duty spada u e-sport, ali po meni jednostavno ta igra ne može ući, baš zbog toga što je, evo sad izašla dvojka, napokon kad su jedinicu nekako usavršili, izađe dvojka i onda sve ispočetka, puna bugova, glitcheva, nećeš igrače iza sebe, jako puno stresa, naravno, nadam se da nema ni razbijenih toliko joysticka. First world problem. Da, baš to. Ali taj kontinuitet, teško je dobiti to u jednoj igri, tako da jednostavno za sada, kao što sam rekao, tek imamo vidjeti što će biti 2024. 2028. Evo, nadam se da će biti tu i puno više igara. Može biti igra jako popularna, može biti, ali ne mora biti e-sport. Tako da
vidjet ćemo, ali nadam se, evo, držim fige da ćemo nešto, to je vječna debata, tabu tema, e-sport na olimpijskim igrama, tako da evo, nadam se da ćemo s ovim nešto barem otvoriti i široj javnosti to obznaniti. Damire, što je sve potrebno jednom sportašu da bi imao uvjete za trening, da bi imao uvjete za putovanja i općenito za napredak i mogućnost natjecanja i tako dalje? Vrlo je to slično nekako i sportu, pa bi ja voljela da profesionalni sportaš malo kaže što je sve potrebno da bi ti mirne duše trenirao i znao da imaš vremena i prostora za dalje. Da, to je ovo je pitanje o kojem bi mogao jedan cijeli panel samo pričati, tako da ovo je stvarno najveći problem zapravo u vrhunskom sportu je stvoriti si prvo uvjete za taj sport, za svoje rezultate, za svoje unapređenje. Kako je veslanje ljetni sport, mi zimi trebamo trenirati, znači trebamo dvorane, trebamo gdje ćemo imati naše ergometre, opet to neki i sport virtualno, znači mi na tim simulatorima isto tako preko zime vozimo utrke, ima i u Bostonu jedna, ajmo nazvati, regata, natjecanje, Crash B se zove, preko 15.000 natjecatelja iz cijelog svijeta ide u Boston, vozi ergometre na velikom platnu, ima po 100 ljudi odjednom se natječe, vozi se utrka na 2 km i to je baš onako, ajmo reći, titula svjetskog prvaka na ergometrima. Što treba? Znači, od infrastrukture trebaju mi barem 2 čamca po sezoni, jednog kojeg ću voziti na natjecanjima, jednog kojeg ću voziti na treninzima. Trebam sigurno jedan ili 2 centra gdje ću trenirati, znači jedan je u Zagrebu, zapravo šteta jedina veslačka staza u Hrvatskoj, regularna, gdje imamo 2 km. Ostalo idemo u Skradin, u Šibenik na pripreme na Peručkom jezeru, ali opet, kažem, to su neke destinacije, znači dosta seljenja, dosta izbivanja od doma i sve to treba se nekako, ajmo reći, napraviti da si kao doma. Znači ti kad odeš na pripreme, ti trebaš imati dalje zdravstvenu skrb, ti trebaš i dalje imati kondicijskog trenera i dalje pripreme, znači sve, samo trebaš ići na stepenicu više i na pripreme se ide recimo da napraviš neki efekt veći. Znači ako mi treba veće dionice nego na Jarunu, znači Jarun 2 km na treningu prolazim za 8 minuta, ako trebam dionicu od 10 minuta odraditi, znači ne mogu na Jarunu, nego moramo ići, čak imamo i u Prelogu gore prema Varaždinu jedno akumulacijsko jezero, 8 km dugačko, to je nekih 30 minuta i to je nešto najbliže gdje možemo ići. Ali opet tamo nema prilaz, nemamo gdje držati čamac, moramo putovati stalno po sat i pol, tako da logistički i jako je teško, pogotovo u današnje vrijeme, naći sponzora ili nekoga ko će ajmo reći to još pomoć i osigurati tu neku logistiku da ne moramo sami, ne znam, ići moljakat, misliti hoće nam refundirati, neće refundirati to, ali mogu reći da je tu Olimpijski odbor stvarno i za zdravstvenu skrb i za sve maksimalno pokriven i eto, bez pokrića Olimpijskog odbora vrhunskih rezultata i vrhunskih sportaša u Hrvatskoj ne bi bilo. Možda nekih privatnih sportova, nešto na hir roditelja koji imaju veliku firmu, koji mogu svoje dijete stipendirati, gurati i sve to, ali evo recimo u veslanju u kojem nema nikakvih nagrada od svjetske organizacije, od europske organizacije, znači svjetski prvak budeš, ne dobiješ ništa od FISE, znači materijalno, nego ne dobije niko, nego dobijemo od države, što nam ide nagrada za taj uspjeh. Tako da kao takvi jako teško je uopće
ne znam, kažem, mogu 100 godina pričati o pripremama, o tom svemu što treba. Nije jednostavno, nije samo sjest u čamac, odraditi trening, odspavati i doći sutra na novi trening. Puno je tu svega još između. Jasno, teško. Nije samo fizički teško, nego i psihički tu cijelu logistiku odraditi. Naravno, tu su i velika financijska izdavanja, za neke sportove više, za neke manje, ali u svakom slučaju ima ih jako puno. Enise, kada donosite strateške odluke vezane uz, recimo, baš konkretno sponzorstva koje je spomenuo Damir, na što se sve gleda? Da li se gleda na nekakav imidž sporta pod jedan, da li se gleda na imidž sportaša, nekog igrača? Kako ide nekakva priča oko toga? Pa u suštini, apsolutno radimo kompletnu analizu o kojem sportu se radi, kolika je posjećenost, koliko je atraktivan, koliko taj sport u odnosu na nekog prethodnih nekoliko godina raste i koji je u suštini njegov potencijal u budućnosti. Nekako možemo uvezati da su vjerovatno i slični neki parametri kao Olimpijskog komiteta kada govorimo o sportovima, da je on održiv, da on će tu biti nekoliko godina. Jer kad gledamo partnerstva, želimo da to budu dugoročni dilovi, da imamo jednu zajedničku win-win partnersku saradnju, da ne idemo u neke, možemo reći, godišnje, polugodišnje aranžmane, nego želimo da zajedno rastemo u kompletnom tom procesu. U suštini, kada gledamo cijeli taj proces, jako nam je bitno i atraktivnost tog samog sporta i jednostavno da prepoznamo taj kompletan moment u koji će momentu biti za toga i na koji način će to funkcionisati u budućnosti. Imamo jako lijepih primjera i u Hrvatskoj, i u BiH, i u Sloveniji, kao Adria gdje smo podržali neke evente, događaje malog možda nogometa prije nekoliko, desetak godina, gdje su ti sad eventi dosta ozbiljniji, dosta veći i zajednički radimo na tome da oni budu također i još veći iznad toga. Imamo jako lijepe priče, gaming arena koje smo podržali također na nivou Adrije, gdje su bile to jedna gaming arena, sada njih ima 10, možda čak i 12 na toj nekoj, hajmo reći, regionalnoj razini. Tako da u suštini i pored samog tog momenta gdje vidimo koliko ljudi je trenutno u tom, gledamo apsolutno i potencijalne mogućnosti i potencijalne prilike kako da zajedno rastemo kroz taj kompletan moment. U određenom periodu to može biti niš gdje možemo nastupati sa nekim određenim artiklom koji je zanimljiv u toj, hajmo reći, nekoj užoj niši, ali kasnije ako vidimo potencijal za neke i druge brendove da se to apsolutno širi, svakako mi povećavamo i taj fokus tu. U suštini mi gledamo na taj moment kompletan što se tiče i podrške sportu i e-sportu kao za sad naše dry channels, gdje želimo apsolutno povećati fokus i generirati dodatni i revenue što se tiče i za kompaniju, a svakako i suportirati osobe u tom dry channelu. To bi otprilike to bilo, samo neki kratki overview. Hvala. Ne znam koliko je ljudi upoznato sa informacijama, ali na sljedećim olimpijskim igrama ćemo po prvi puta gledati breaking, odnosno većini javnosti poznat kao breakdance. Navodno piše da se ne smije govoriti više breakdance, ali onako nekakva poveznica ljudima. Dakle, vidimo da ima prostora za malo drugačije i modernije sportove na olimpijskim igrama. Gospodine Zlatko, što je recimo po vama presudilo za takvu odluku? Radi li se tu o jačini lobija ili možda nečemu drugome, popularnosti sporta u tom trenutku? Što je to po vama presudilo? Kad se tiče breakinga, ja nisam veliki pristalica njihovog ulaska u olimpijske igre, više bi bio za e-sport. Reći vam vrlo jednostavno zašto. Sa breakingom se bavi relativno vrlo malo ljudi. I to je, nažalost, istina i više je to posljedica jednog lobističkog pristupa nego što je prave potrebe. Onda imate još jednu stvar koju opet u e-sportu naravno nemate. Breaking je sport gdje ocjenjivanje ima jednu veliku dozu subjektivnosti. Mi smo to imali problema sa umjetničkim klizanjem, imali smo s nekim drugim sportovima, sa boksom što veli dama, tako da osobno nisam pristalica toga, ja bi puno više volio da smo izabrali e-sport, jer tu je ta e-sport zajednica je nebrojivo veća nego ljudi koji se bave breakingom. Problem je i breakinga što u mnogim zemljama ne postoji čak ni odgovarajuća federacija
nije vam jasno kvalifikacijski okvir. Tako da je to treba uzeti sa velikom rezervom, a naravno da lobiranje je uvijek aktuelno. Što se tiče Međunarodnog olimpijskog odbora, evo, na primjer, karate, koji je ekstremno popularan, koji je jako popularan u Francuskoj, neće biti u programu, iako je bio na prethodnim igrama, tako da tu ima dosta toga o čemu bi trebalo ozbiljno raspraviti. Da, Enise, možda po tebi, recimo sa marketinške strane, da li ta neka popularnost, ono što je rekao gospodin Zlatko, stvarno breaking, odnosno breakdance, silno je popularan na tim društvenim mrežama, pogotovo sad recimo i TikTok koji je zadnjih par godina, koji je prije svega mreža i muzička i plesna. Da li je možda to recimo presudilo, neki videi dođu do 20, 30, 40 milijuna pregleda, taj lobby koji stoji iza breakinga, da je možda baš pokazujući te rezultate na društvenim mrežama, hej, vidite koliko smo mi popularni, iako zapravo nema toliko samih sportaša, odnosno plesača koji se bave samim time. Pa u suštini, gledajući kompletan taj moment, dobro je spomenula si svakako i taj TikTok, i taj breaking. Ono što mislim da se veže u taj dio jeste baš taj entertaining moment, gdje se spaja i music, i taj breaking, i taj dancing kompletan. Jer mislim da na olimpijskim igrama nije bilo mjesta za pjevanje ili kompletan taj neki music moment. Ali u suštini kada pogledamo sve te stvari, music kategorija koja veže sve to zajedno je jako popularna u svijetu i mi je svakako adresiramo najčešće u Q2 ili Q3 svake godine kroz Coca-Cola app i tu smo vidjeli da imamo jako puno tinejdžera, jako puno osoba, da možemo reći neke godišnje dobe 32-33 godine, koja je ta kategorija apsolutno zanimljiva, gdje dijelimo nagrade koje su vezane i za neke zvučnike, mikrofone, neke kitove koje će pomoći ljudima u suštini da imaju neke svoje partije na kojima će plesati, na kojima će se zabavljati, tako da mislim da je kompletan taj breaking moment više išao u tom smjeru apsolutno tog nekog publicity-a, te neke zanimljivosti, dodatnog riča, iako nije toliko appealing za toliko učesnika, da nema puno tih ljudi koji će se tim profesionalno baviti, ali mislim da će napraviti neki super moment što se tiče riča, tog sharinga i kompletnog tog, ajmo reći, nekog veće svijesti o samom tom breakingu. Neno, koji bi i sportovi po tebi trebali dobiti sada već status olimpijskog sporta? Sutra bi već trebali raditi na Counter Strike-u, to je sigurno. Ponavljam, trebate pogledati Brazil, zadnje svjetsko prvenstvo što je bilo prije nekih mjesec dana. To je stvarno bila ludnica i veselje, zabava, stres, apsolutno sve, pun stadion. Morali su stavljati još vani projektore da ljudi jednostavno dođu, odnosno da imaju negdje pogledati to uživo. Ko da je, ne znam, kak je Hrvatska bila u samom finalu svjetskog prvenstva, prošli put tako je bilo i ovdje slavlje jer je baš jedan brazilski tim igrao. Uglavnom CS definitivno, ja bih tu stavio možda neke druge igre, definitivno jedna od stvari, recimo simulacije vožnji bi stavio i to bi bila F1, Gran Turismo, mislim da postoje već prvenstva na kojima PlayStation radi, ali sa druge strane znam da ima definitivno prostora za F1 zato što ono što je Damir pričao, jest to da igrači, recimo kad je bila pandemija, F1 je stao i ono što je napravio Lando Norris, vozač McLarena, upalio je stream i tamo je, ja mislim da je bilo između 5 pa do 50.000 ljudi na njegovom live streamu. On je vježbao upravo ono što si pričao, nije veslanje, ali vježbao F1 i rekao je jedina stvar koja mu je, mislim to je u šali jer je rekao, jer definitivno tamo nema G sile, ali rekao je da mu fali jedino vjetar u ušima. Da čuje vjetar u ušima, to mu jedino fali u cijeloj toj priči. On je godinu dana tako radio na tome, u tom smislu da definitivno F1 ima tu priliku, ali evo, League of Legends, zato što su te igre isključivo konstantne, ja znam da imaju one update-ove, ali ti update-ovi su za sada se pokazali
dosta dobrim. Ne znam da li bi se Enis složio, on igra LOL, ali u svakom slučaju znam da je do sada sve to bilo ono jako lijepo posloženo. Evo, mogu ja reći što se Lola tiče, ja sam dosta zadovoljna. Tako da +1 za dodatak za olimpijski status. Puno ljudi gleda na e-sport samo kao na neke tamo igre za klince, ali ljudi bi se zapravo iznenadili oko kompleksnosti i težine pojedinih e-sportova, kao što se iznenade zapravo koliko je potrebno rada, truda i odricanja i u tradicionalnim sportovima. Pa Neno, možda još samo da se nadovežeš na, vidimo nekakve možda razlike zaista kod određenih e-sportaša što se tiče nekakvog fizičkog izgleda. A što je sa psihičkim pripremama i sa svim onim što oni trebaju imati da bi uopće dostigli, da bi došao na svjetsko prvenstvo u League of Legendsu? Što ta osoba mora biti, Perks, recimo? Pa ista stvar što je Damir priča, ja mogu napraviti jedan panel i pričati o tome cijelu proceduru, ali evo ukratko samo da kažem, prva i osnovna stvar je da, pošto sad svaki tim, odnosno svaka organizacija koja ima svoj tim, ako ima recimo 5 igrača u Counter-Strike-u, ima sigurno jedno 100 pa 150 zaposlenika u svojoj firmi koja radi apsolutno sve poslove. Od marketinga, da ne govorim, onda svaki tim ima svojeg nutricionistu. Ta prehrana isključivo mora biti propisana i moraju se definitivno hraniti ono što je Damir i priča na samom početku. Krenuli su već u takve slučajeve da moraju imati nutricionistu. Druga stvar, psiholog. To je jedna stvar, vjerujem da nemaju jednog nego više psihologa unutar tima. I znam jedan tim ovdje koji je bio u Hrvatskoj i definitivno su radili na tome da što više taj svijet e-sporta privuku tim igračima, jer to je za nas bilo, kako bi rekao, mi već kaskamo za Amerikom 5-10 godina i za nas je već to bilo, sad imamo i psihologa, pa možemo se kao ići njemu obratiti, ne znam šta bi mu trebao reći. Ako stvarno čovjek doživi nekakav stres, jer to su situacije koje u sekundi jednostavno čovjek plane i mora ići nešto ili polomiti neki joystick ili nema nikakvu vestu za baciti. Da, ali u svakom slučaju jako smo slični, ja bih rekao, ali opet drugačije su, moramo priznati, drugačije su to pripreme, to je sigurno. Čuli smo sad Damira što je pričao, ali sa druge strane vježbanje, recimo, znam da je jedan tim koji je vježbao, to mi je uvijek jedna te ista priča, ponavljam, 8 sati su vježbali u Counter-Strike-u točno samo u jedan kut, gdje baciti bombu, da bi ta bomba pala točno na ono mjesto gdje su oni odredili kao tim da mora pasti. Znači 8 sati vježbanja toga, to je ono, znam da to zvuči glupo, ali to je jednostavno, to je vježba i to je njihov dnevni raspored koji oni sad 8 sati moraju kao tim raditi, a da ne govorim onda posebno kao individua što ti moraš vježbati ciljanje protivnika ili još 100 drugih stvari. Uglavnom, kažem, ima jako puno stvari koje su slične, ali opet s druge strane totalno su drugačije. Mislim da je u sportu taj fizički napor koji je jako bitan. Ovdje ga, ja ću reći, ima, ali ne toliko. Ja bi nekako e-sport pa onako približio sa streljaštvom i striljanjem. Isto nije toliko fizički naporno, treba biti u toj jednoj poziciji 10-15 minuta. Točno, mislim, vi kad vidite tu metu koju ti streljaši gađaju, to je čep od ove boce na jedno 10 metara i sad oni pogodiš rub, to ti je 1 bod, a unutra ti je 10 bodova. Znači ovaj tu krug se još boduje. Znači to je nešto na što se naježim i jednostavno ja ne mogu, ne taj čep, ne mogu zid pogoditi na kojem to visi, bocu ne mogu pogoditi. Tako da, to je stvarno fascinantno. Uopće se bojim što su dečki u e-sportu, u Counter-Strike-u i tim igricama sposobni napraviti s toliko vježbanja. Kad ja na sebi vidim u Gran Turizmu da recimo nakon 5 krugova na jednoj stazi, mislim, sad sam faca, sad bolji sam po sekundu po krugu, stvarno vidiš napredak. Znači ima neki trening, vještina se poboljšava i stvarno vježbanjem dolazi do savršenstva svega. Znači,
a i opet uzme sedlanovi na Jasno. joystick, tako da ipak neki fizički umor je tu. Da. Ja sam ovako jedan hibrid iz profesionalnog sporta u e-sport, tako da pričam sa profesionalnim sportašima, kažu mi nema teoretske šanse da bi ja sjedio 10 sati za kompom, onda pričaš sa e-sportašima, pa nema šanse da bi se ja dizao u 6 ujutro trčati po Maksimiru. Što je po vama teže? Evo recimo, doći do nekog vrhunskog rezultata, da li u sportu ili u e-sportu? Bilo ko. Evo redom, svi. Zanima me. Ja mislim da je to zapravo jako slično. I jedna zapravo po meni od prednosti i sporta je što je on prispodobiv sportu kako mi u tradicionalnom smislu ga poimamo, jer ovo što je Neno rekao i Damša, imaš i fizičke pripreme, imaš i psihičku komponentu, mentalnu snagu, imaš timski rad. Prema tome, to je vrlo slično. Sad, da li i količina fizičke aktivnosti potrebita za ostvarivanje nekog rezultata je ok, može varirati, ali to je, uzmo je po meni jedan plus kad govorimo o prijemljivosti i sporta u okviru olimpijske obitelji. Osim toga, ono što je jako bitno po meni je mjerljivost, egzaktnost. Sad tu dolazimo do ovih nekih sportova gdje 10 likova sjedi i daje neku ocjenu svog dojma. Mene to uvijek čini dosta onako rezerviranim prema tome. Ja? Damire? Pa ne znam, evo... Ja bi sjedio 10 sati za kompom i grindo. Bi da ne moram veslati tako. Sve da rađeni dovesti. Može dalje. Enise? Pa u suštini pravo teško i nezgodno pitanje u zavisnosti koliko je auditoriju kompletno mi je jedna i druga stvar draga. Ali rekao bi, mislim da je to sve do eforta koliko osoba ulazi u bilo kojem smjeru da ide. U svemu treba naći neki balans, apsolutno naći neki modus kako da budemo najbolja verzija sebe. Mislim, prošao sam i te, možemo reći, i taj dio sporta gdje se ustajalo jako rano, gdje se trčalo, apsolutno nisam doživio taj neki e-sport profesionalni dio, ali znam koji je to stres u sportu i kroz fudbal i kroz karate. Zašto sam izgubio finale u karateu, zašto nisam igrao, zašto sam presjedio na klupi neku utakmicu, tako da znam da je taj stres apsolutno prisutan, ali vjerujem da je od osobe do osobe i da svaki taj put ima svoje i pozitivne i negativne strane, samo da je to od osobe da ona izabere u kojem smjeru želi da ide i da stvarno bude posvećena tome. Tako da ne bih volio praviti neku razliku, bio sam i u jednom i drugom svijetu, vjerujem da su oba teške, da imaju svoje neke zahtjevne momente, jer ja kad u free time-u, kad dođe vikend, kad jedva dočekam, kad završim sve bitne neke sastanke i kompletan taj dio, pa se skupim sa svojom ekipom da igramo nas 10, da li je to League of Legends, da li je to Warzone, i nas zaboli oči za neka 4 sata, niti možeš više da sjediš, niti jednostavno, nisi više ni inspiriran, nama je to lijepo, svako 2 do 3 dana, taj refreshment osjetiti, ali mislim da nije toliko jednostavno, na primjer, vježbati to bacanje tog smoka na određenoj mapi 8 sati, mislim da je to svaka čast jednoj i drugoj strani, apsolutno poštujem jednu i drugu stranu. Neno, odličan si u FIFA na konzoli, da sad možeš birat FIFA konzola i baviš se profesionalno time ili recimo igraš u Premier ligi? U Premier ligi to bi već se, dobro, to je sad već... Malo su bolje financije. Da je hrvatski nogomet, to bi se onda zapitao, onda, ali... Ne znam, iskreno, bio sam davnih dana sam igrao za klub doma u svom gradu Kutini, NK Moslinu, nisam dugo tamo bio, jedno 10 godina maksimalno, nisam baš bio dobar. Ne što se tiče nogometa, nego u slačionici nisam slušao trenera. Ali ovdje slušam sam sebe i tu mi je prednost i onda točno znam kad je moment da mogu ugasiti igru ili mi žena to kaže da ugasim jer previše stresa i to je skoro, moram priznati, svaki vikend, ali
Ja, evo, pošto sam na kraju jedini, ja ne mogu sebe smatrati e-sportašem, ali znam, branit ću e-sport koliko god to mogu. Mislim da je puno teže napredovati, ne napredovati, ovo je kriva riječ zapravo. Ako govorimo o olimpijskim igrama, recimo da je puno teže nekom doći na svjetsko prvenstvo u finale League of Legendsa nego na olimpijske igre. Zašto? Upravo smo čuli sad, jedna stavka je to da recimo u breakingu ima 50 ljudi koji će se, barem koliko ja znam, 50 natjecatelja će sad biti iz cijelog svijeta. U League of Legendsu, ne znam, i malo dijete može već igrati sa 10 godina, 11-12 League of Legends. To ne znači da on može na svjetsko prvenstvo, ali opet to znači da vam je konkurencija puno veća i tehnički mislim da je to, čuli smo upravo što je Damir pričao koliko je tu tehnički, neke stvari su jednostavno logistički da ne pričamo, neizvedive, a ipak na kraju se nekako može dogurati do toga. Zamislite onda, znači dosta još u svijetu ljudi nema niti konzole, niti kako se zove, niti PC da bi mogli negdje igrati, a da ne pričamo o internetu i ostalim drugim stvarima, tako da tehnički opet ljudi nemaju dovoljno sredstava da bi moglo svako igrati. Ali mislim da je ta brojka, konkurencija što se tiče samog e-sporta jako velika. Pred samim krajem još imam 2 pitanja za vas. Zašto je e-sport toliko popularan i da li mislite da bi e-sport i njegova popularnost doprinio popularnosti olimpijskih igara ili bi suprotno popularnost olimpijskih igara doprinjelo popularnosti e-sportca ili bi se nekako tu našla neka sinergija i to bi bio win-win za sve? Gospodine Zlatko. Pa ja mislim da je jedna od komponenta, ovo što je Neno govorio, na jedan način komponenta dostupnosti. Dakle, ako gledate cijene neke konzole i onoga što vam treba, puno je to ipak, koristit ću tu reći, jeftinije nego jedan ciklus pripreme Damira ili nekoga ko se bavi nekim sportom kao realnom fizičkom aktivnošću. Drugo, što ste rekli, pa zapravo prema broju ljudi koji su uključeni i sport, prema njegove popularnosti, prema broju zainteresiranih sponzora, ja mislim da više olimpijske igre trebaju i sport nego što bi i sport trebao olimpijske igre. Ali, ok, to je nekakav spoj tradicije i novoga i s te strane je to atraktivno. Ja mislim da će se iz tih razloga to i dogoditi. Super. Neno? Ako mogu ja, ovo je totalno super pitanje i jedna stvar što čini e-sport toliko ne znam, zabavno ili jednostavno gledano je sam community, odnosno zajednice koje čine svaka igra pojedina ima svoju zajednicu i većina recimo od Counter-Strike-a i League of Legendsa mi smo svi zajednica pojedinih igara, ali opet na kraju mi smo zajednica gamera i baš zbog toga dostupnost je, što se tiče same gledanosti na Twitchu, na YouTube, bilo koja platforma jeftina, odnosno besplatna je, što je čini dobro. I baš zbog toga za olimpijske igre, ono što sam gledao nedavno jest da je popularnost olimpijskih igara palo što se tiče gledanosti 15% i baš zbog toga, a jednostavno e-sport nenormalno raste. Ja mislim da je zadnji League of Legends koji je radila ekipa bila gledanija od Super Bowla, što je već veliki značaj. I definitivno vrijeme da se implementira e-sport u same olimpijske igre. I evo, definitivno nadam se da će to biti što prije, jer ta gledanost, ja mislim da bi bila ta sinergija, jer s jedne strane ja mislim da većina naših e-sportaša ili se bavila nekim sportom ili se bavi ili jednostavno da se upozna s nečim, da vidimo nešto novo, možda čak i za 2 godine ja i Enis počnemo breakat, ne znam, ko zna što će nam donesti sad ove olimpijske igre. Ali mislim da tu sinergija,
definitivno bi bila, ovo je win-win situacija za oboje. Ako mogu samo dodati ovo interesantno što je Neno rekao, evo gledate Tokio, broadcasting klasični broj viewera je pao, ali streaming je naraslo enormno. Prema tome, to vidite taj neki pomak ka tome o čem mi zapravo danas tu pričamo. Super, da, o streamingu ćemo nešto malo kasnije danas. Još samo za kraj od svakoga po jedna rečenica. Koji su neki, što vidite, izazovi, a koji su neki mogući što se tiče... Ja, zagubila sam se, pardon. Da, evo ga. Ovdje. Da, koji su izazovi što se tiče e-sporta u jednoj rečenici, ako može? I olimpijskih igara, naravno. Može, svako po jedno. Možeš jedinici sad prvi. Evo može, super. U suštini za gaming bi rekao ta konzistentnost. Mislim da je to najveći izazov. Ostaću na toj rečenici. Super. Neno? Izazov. Ja ću samo reći da je najveći izazov da dođemo na olimpijske igre. Onda će biti, tu će nam se otvoriti sva vrata, a s druge strane da ljudi vide koliki natjecateljski duh je u jednom e-sportu, to će biti stvarno plus i zabava na kraju, a moram priznati i malo stresa nikome ne škodi. Damire? Najveći izazov, opstanak klasičnih sportova na olimpijskim igrama. Dobro. I gospodine Zlatko za kraj. Pa mislim da nema više velikog izazova, jer to je po meni više manje gotova stvar. Pitanje je samo tajminga, to će se sigurno dogoditi. Ove tehničke stvari o kojima smo govorili će se riješiti tijekom vremena. Hvala vam puno svima. Evo, s ovime smo završili naš prvi panel u dvorani broj 4. Ostanite s nama, bit će još tu par minuta pauze i onda nastavljamo nazad sa programom. Hvala još jednom, hvala gostima i vidimo se. Hvala. Hvala.